So hello mga ka-idol, no? Ito na naman tayo. May bago tayong Bisaya version. Ito is galing kay Yuyoy Bilyami, yung kanta niyang Magellan. Pasensya mga ka-idol sa boses ko, kahit sa recording, medyo paos yung boses ko. Pero okay lang mga ka-idol. Ito mga ka-idol, itong kanta para sa mga sabongero na kahit bawal na ngayon ang magsabong-sabong o sa Bisaya pa magtari-tari, sa Bisaya pa magkawat-kawat gihapon sila panabong o magtari-tari bisag asa sa mga lugar nga sekreto, sa mga bungtod, sa mga kakahuyan, mag-abot sila dito mga ka-idol. Kini mga sabongero para ni sa inyo ha, makarelate yun mo ani. Pero tandaan natin, bawal talaga yan yung mga tari-tari, yung mga sabong-sabong. Okay mga ka-idol, pakinggan niyo itong kanta. Eto na. Nung March sa 15, 2021, nikuyo ko sa barkada kong silingan. Nangutana ko niya, asami mo ato, ditos bigas pungtod kay may sabong dito. Ako siyang iingnan nga ang sabong bawal, ug daghan nang nangapriso kay nadapan. Pero tubag niya, ayaw ka bala ka, kay naa si kagawad nga perting gahian. Isalig ko sa iya nga giingon, dala na mong manok bulit pulalato. Among nasugatan ang mga pilihan, iuli ko sa'yo kaysa kwarta na hudan. Ug dito amo ang naabdan, sabong-sabong nga sekreto lang. Bawal mo singgit, ihunghong lang, kay ang pulis tangkag ug dunggan. Dihay tao grabe niyang ambak, kay nidaog iyang manok nga libat. Ako putawn kahilom lang, ang dughan ko kalit kulbaan. Naay ni singgit dagan kay dakop, nidagan ko dito padung sa lugot. Ug ang uban sa kahadlok, sampinitan ilang nasuok. Akong kauban wakadagan, naabtan sa pulis ug ipusasan. Ug si kagawad akong nakitan, nag-ambak-ambak sa hagunoyan, nag-ambak-ambak sa hagunoyan, nag-ambak-ambak sa hagunoyan. Kato di aing mga pildihan, ang maoy nitugan sa sabong-sabong nga sekreto, ladies and gentlemen.